جنابند نوچه رادیو دنگی گل دم باش ایرو 15 جوتمه 2024 سشم لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدار نشم نوچه این داوی پیشکش بکن. قراسو پنگا و آزادی دوی به ریو ریبازن دولمند دوام بکن. اندام کنسای ریوبرا که مصطفی قراسو دبردوام مانرخاندن خواده دبیجه ریبرا پو گوتیه که و 721 امین به 700 سال جنان جنها و تقصبویه که و اف یک پیکوره. آزادی جنان ده همان دمیده و داویا پرگالا دولت پارز و مدرنیته کابیتالیستی بینه. قراسو گوت که ریبرا پو هم رجلات آنابین و هم جی راستیا دولت ترک برفرهی آنالیز کریه و ده همان دمیده تکوشین آزادی گل کردشی نو کریه. کامپانیای آزادی جی عبدالله هجالان را چارەسەری سیاسی جی پرسکریکا کورد رژی انجام و راستیه. دوی اف کامپانیا ده سال دویمین دوره خورد کرن و انجام کرنی بگره. سالا اول نشانده که پوتانسیل که بهز هیا و دوی ده سال دویمین ده به انجام ببه. تدیتون که مدرنیته کاپیتالیست بری مروایی دای آسبونه که جبوی جی کنفدرالیزم دموکراتیک خط آزادی جنان و هلوست اکولوژیک و باندورا که مزن لمروایی بکه. او جی و هزه بده آزادی ریبرا پو تکوشینا چرسری دموکراتیکا پرسکریکا کرد. بکرتا 30 سال دویمین یا کامپانیای و به سال کوساکو و جن پیشنگی و بکن. روشنبیر کدکار و اکولوژیست زیدتر بشتار ببه هر اوها و کامپانیا نتنه ده چارچوبه یا پشتگیری و پیشتوانی ده ببن. ده همان دمیده و وقت تکوشین آزادی و دموکراسی بگرنده است. ده سالا یکم کامپانیای ده سازین وقت کمیته وزیران کنسای اوروپا تفگریان. ده سالا دویمین ده و سازین به وی رنگی زیدتر تف بگرن. بگمان او یک و باندورا گشتی یا که جالی کامپانیای و حتیه پیشخستن پیکورن. دوی فکر نو جالان بین پاروکرین و پیواجوی آشتی دیسا دست ببکه. زانیارا سیاست فاطمه بوستان و سال دیار کرد که حتی پرسکریکا کردنه چاره سرکرین و خوشگذاری و حقوق نه ولید. فاطمه بوستان و سال بالکشان سر سلاو دولت باشچلی یال هفسرو که دم پارتی تونجر باکران و نقاشن پشتی سلاو او گود پرسکریکا کرد جه دامزراندن کمار حتی نها دوام دکه. سدم جی ذهنیت نتو دولت یا اتنیک باوری و زمان دن تند حسبینه. بنگه گوگلین لیوالیت به هفره و لهر کس به ناسنامه خواه بجینینه هر دخوازه آشتی راستی زخت و زورتی لتواهی جیهانه زمان جدا وکا دولمندی تندیتن لیل ترکیه او آزادی نینه لو ما پرسکریکا کور سیاسیه و به نزیکاتین جه کار نزیک دبن. فاطمه و ایسال بوستان بالکشان سردما پیواجوی گفتگوی او گوت و پیواجوی هیوین همو جواکین لترکیه گر و گشکر مخابن پیواجو بیرینی انجام نبو ولات جی بهتر کتنا و کریز و کاوسان جبووی جی دوی پیواجوی نوین آشتی ورن دست بکرن. هکه پیواجوی که نو دست بکه دوی مخاطبین اساسی ده پیواجوی ده جیه بگرن. جبو آشتی که جواکی آکتور گرینگن. ده پرسکریکا کرده جی عبدالله جالان کلیته. دوی ترکیه فکر می پارو بکه و دیسه دست به پیواجوی آشتی بکه. اوی سال دیار کرد که اف دستلاتاری پرسکریک انجواکان چارسر ناکه جبو دوماندن سردستی شرد جوارده که دنافبرا گلانده چه کاریه چه دکه هر دم گفن جدر و درد خپش. دوی دستلاتاری AKP و سروک AKP اردوغان و سیاست ارزان ترک بکن. دوی هر جواک قدر اخواه بگره دست خواه. سیاستمداران رولا ریبر عبدالله جالانیا چاره سرکنا پرسکریکان و گوتن. چالاکوان انجه طبقای گرینگیا پیکانین رامان ریبر عبدالله جالان ده چاره سرکنا پرسکریکان ده و گوتن. چالاکوان سیاسی ابراهیم المحمد بالکشان سر رولا ریبر عبدالله جالان یاد چاره سریان جبو پرسکریکن لحرم او گوت حتی ایرو جبلی ریبرتی تو کسی دن جبو چاره سریا پرسکریکان تو پروژه آماده نکرنه. ریبر عبدالله جالان به فلسفه نتوی دموکراتیک ریوبری دخه دسته گل. پارادیگمای نتوی دموکراتیک هرمین ریوبری خواسر به پروژه 14 سالن که دنو آرامی ده او به پرسکریک چه ببند پراتیک ده ریا چاره سریا آلوزیا سوریه جی تنه به سیستم دکاره وره چاره سر کرن. چالاکوان سیاسی شادی ابراهیم جی گوت گوهرتن و گوهرتن سیاسی مزن کل هرمین روجلات آناوین رو ددن نشان دادن که پرسکریک مزن ده همو خادان دهنه پرگالا سردست شی نکاره و نالوزیان چاره سر بکه.
ال ابراهیم دیار کرد که دشار سوریه ده هرم باکور و روجرات سوریه خطا سیمین هلبجارد. اف خط انجام دیتنا ریبر عبدالله اوجالانن و بچاره سرکنا پرسکریکان یکانه ریه. ال ابراهیم هریداوی گوت پروژه دموکراتیکال هرم باکور و روجرات سوریه دیتنا سیاسی ریبر عبدالله اوجالان نشان داده. اف پروژه آرمانج دکه که آلزویا سوریه و پرسکریکن روجرات ناوین چاره سر بکه. سیاستمدار یاسیر ال کردیجی گوت لگل سیاست دسپوتیک و توتالیتر این که دخوازن جواک جهندور ده خراب بکن گلان کوله بکن و وان کنترول بکن و آزادی خوازان بدنگ بکن ریبر عبدالله اوجالان پروژه نتوه دموکراتیک پیشکش کرو گوت آرمان جوه پروژه آواکرنا یکتیا گلان پشتگیریا رزگار کرنا وان و پیشخستنا رگزن جیانا هفوشن. ال کردی دیار کرد که هرم باکور و روجرات سوریه تاوی هجمار زده یا نشتجین و او تاوی روبرا و یا پچوک بسایا پیکانینا پارادگما یا ریبر عبدالله اوجالان اولنه و جیانا هفبش لی بگش کریه. جنازه آپین امر به مراسم که به حیبت هات و شارتن. یکش سمبولا برخودان کوبانی و شروانین یکینه این پاراستنا گلیه پگه آپین امر دو جبر کریزا دل لکوبان شهید بو. ای روزی به مراسم که به حیبت جنازه ایوی لگورستان شهید دیشل سپارتن آخه. پشتی ریزگرتنه اندام فدراسیون گازین شهری کانتونا فرات اسماعیل علی آخفی او گد آپین امر سمبول قهرمانیه او ام دریاوی ده تکوشین اخواه بدومینن. لسرناو مجلس جنان یا کانتونا فرات لیلا احمد یاقفی او گد ام بردالان بدن او آزادی مسوگر بکن. دشهر کوبانه ده دماکو ریبرا پو سفربری اعلان کر آپین امر جی جدسپیک و دناوا برخودانه ده جیه گرد. اف میناکا برخودانا دستانیه. جرهبریا مجلس لشکری یا کانتونا فرات اسماعیل یاقفی او گد ام شوبتار آپین امر بن. آپین امر به ولات پارزی خودی لکوبانه او گل خود درکد. لهمبری هویتیا داگرکران بو میناکا برخودانا کوبانه یاد 100 ساله. هفجین آپین امر شمس محمد یاقفی او گد قلن و دوزه کذا با میه ام کذا با خو اوزارو که خوشی جبو آزادی فدا بکن مشه کذا با خو پرچک داو دوزه و از هیشی بدم او نپوشمانم آپین امر هرتم دگوت دوه ام خودی شهید و ریبر خودر کون و ام ده ریا راستنه پشتی آخافتنان وسیقه شهید هاتا خوندن و رادستی مالبات هاتا کرن جنازه شهید آپین امر به دروشمه و تلیلیان سپارتن آخه لجیه که گلستان تارا و هیرو به هدین لحاتن قتل کرن لیکولی نهاتیه کرن. دولت ترک ده 23 تباخه ده لنافچه سید صادق سلیمانی بسیهای روزنامه‌وان گلستان تارا و هیرو به هدین قتل کرد. آجوکار وسایت ریبین بکر جیبریندار بو. در کتوله که لجیه که کتکار چاپمنی آزاد گلستان تارا و هیرو به هدین لحاتن قتل کرن لیکولی نهاتیه کرن. روزنامه‌وان و کرد لبندین که کجر بین دارزاندن. لبلی رایدارین هرمی برپرسیارین خواه به جیه نهانینه. رایا گشتی نها فکراندکه که تیکرداری کمکوشی لپرسینه که به باندور وره کرن آنجینا. دادگاه ها بلند براتا کجران پیجراند. دوزا تیکلداری 19 جنایت کریار نوان ندیار اندنافور سالین 1993 و 96 دهاته بو وکرنده مدیر گشتی پولسان ایدمه محمد آغار سروک دایره کنتر تروری میته محمد ایمیر و تیم تایبت دناو ده درباره 18 کسان ده بریارا برات هاته بو داین. یکمین دایره جزای یا دادگاه بلند بریارین برات یند دوزه ده هاته بو داین پجراندن. یکمین دادگاه جزای گرانا انقره درباره برسوچ عباس سمیح سوئر، آلپر تکدemir، ayhan akça، ayhan çarkın، ayhan özkan، Enver Ünlü، Ercan Ersoy، İbrahim Şahin، Lokman Kulung، Mehmet Kemal Ağar، Mehmet Korkut Eken، Muhsin Korman، Nurettin Güven، Seyfettin Lap، Uğur Şahin، Yusuf Yüksel، اینچه سوچ دچارچوفای خباتین ریخستنا چکداری دکو به آرمانجا سوچ بکه هاتن آواکرین ده بزانه بون کشتن دهاتن دارزاندن ده بریارا براته ده. پشت کو دادگاه استیناف بریار خرا کر یکمین دادگاه جزای گرانا انقره که دوسیا جر هاتیه شاندن همان بریاردا. یکمین دایره جزای یا دادگاه ادیه یا هرمی یا انقره استیناف itiraz tamam kır u vecare beryara berate de cihtedid.
li servîsên îstixbaratên yên Almanyayê alarma Moskowayê. Serokê îstixbarata Almanya Benede Bruno Kahal di rûniştina taybet ya Parlamenta Almanyayê de axivî û got ji aliyê mirovî û matî ve hêzên çekdar yên Rusya di dawiya van 10 salan de dibe ku êrişeke li ser NATOyê bikin. Bruno Kahal îdia kir ku gefa Rusya vegweriye bahozeke rasteqîn ku ji rojhilata navîn ber bi Rojava ve diçe û got çalakiyên Rusya bêrehmin. Mînaka vê êrişên li ser dewletên Baltik û Polonyayê. Moskova xwe amade dike ku çalakiyên hîbrid û veşartî zêde bike. Bila gomana kesî nebe, destverdanên Kremlînê gihîştiye asteke ku beriya niha nehatiye dîtin û dixwaze xetên Soryên Rojava biceribîne. Serokê Servîsa Sîxuriya Dijberiya Leşkerî Martina Rosenberg jî anî ziman ku çalakiyên sabotajê û sîxuriyê yên li dijî artêşa Almanyayê di asteke girîng de zêde bûne. Serokê îstixbarata navxweyî Thomas Haldenwang jî got ku sabotaj û sîxuriya Rusya ya li Almanyayê hem ji aliyê wesfê û hem jî hêjmarî ve zêde bidibe. Desthilatariya Almanya jî diyar kir ku ew ê li hemberî rîskên sabotajê yên li ser binêsaziyên krîtîk û sîxuriyê tedbîran bigire û kontrolên evlekariyê li torên medya dijîtal jî bihêz bike. Ji Deyeyê û Fîlîpînê tatbîqata leşkerî ya 10 rojan. Di demekê de ku li herêmên rageşiya bi Çînê re zêde bûye, di navbera Amerîka û Fîlîpînê de tatbîqata leşkerî dest pê kir ku wê 10 rojan dewam bike. Di dewletên Yekbûyên Amerîka û Fîlîpînê jî her yek zêdeyî 1000 leşkerî tevlî tatbîqatê bûn. Herûha ji Awusturya, Ingîlistan, Japonya û Koreya Başûr jî leşker tevlî tatbîqatê bûn. Fransa, Tayland û Endonezyayê jî çavdêr şandin. Li gorî daxuyaniya çepemeniyê tatbîqat ji bo perwerdeya teknîkên parastinê yên li dijî şerê kîmyewî û biyolojîk e. Rojek beriya vê tatbîqatê Çînê jî li derdora Taywanê dest bi manevrayeke leşkerî ya berfireh kiribû. Li Silêmaniyê şewateke mezin derket. Bûyer do hêvarê di depoyeke li herêma pîşesazî ya Silêmaniyê rû da. Bi bihîstina bûyerê re 10 tîmên agirkujiyê berê xwedan herêmê. Lê tevî hewildanan jî agir di demeke kurt de belavî depoyê din jî bû. Piştî hewildanên 7 saetan agirê gur hate kontrol kirin. 4 depoyên kelûpelan bi temamî şewitîn. Tu ziyanên canî çênebûn, li gorî texmînan zêdetirî 3 milyon dolar ziyana madî çêbûye. Odeya Bazirganiyê ya Silêmaniyê sedema şewatê weke îzolekirina bana depoyekê ragihand. Lê li gorî şahîdên bûyerê şewat ji ber qutbûna elektrîkê derketiye. Lêkolînên derhexê bûyerê de hêjî dewam dikin. Li Kerkûkê 4 çetên Daişê hatin kuştin. Şanaya ragandinê ya Ewlekariya Iraqê bi daxuyaniyekê ragihand ku danê Seharê li sînorê Leylan yê ser bi parêzgeha Kerkûkê stargeheke çeteyên Daişê ji aliyê balafirên F-16 ve hate bombarduman kirin. Hate gotin ku di encamê de encama du êrişên hewayî yên li ser çeteyên Daişê de 4 çete hatine kuştin. Li gorî daxuyaniyê piştî êrişê hêzên Ewlekariyê çûne ciyê bûyerê û cenazeyê çeteyan dîtine. Her hate diyar kirin ku gelek çek û amûrên peywendîkirinê jî hatine desteserkirin. Gudarên hêja me nûçe pêşkêşkirin dem baş.